Nyaman nongko, bodong tabut lah. Apa kau lagi ibu dorong? Iya man, ambil dua kok kalau karta. Iya, kaki nyaman kau Jakarta. Saking ngopah kau mutiara, kok ibu. Pan pataduk sekali, tu tak jaga Konceng sekali. ekor kan tak nampek. Apa-apa ekor kecolok nyaman, tabu oke dah iya. Ya, mungko gila tak beri senang sekali mungko Jakarta. Kan gila roja saking mutiara, tak jaga kok. Makin terus nak tak baca. Wah kita juga ya kini belum Kan dulu kan yang seneng nang kok daerah. Yang kaki ibu dia mati leo bodong tak puncat. kaki man. Man kaki sekenyang man. Tidak ada macam batu kan kaki boleh. Itu petukan hongku hari benikin ada dusun nah. Sajian kaki mon mereka mutiara aku tak akan nunduk. Iya gitu ya. Oh iya. Saya nggak langsung tedung loh bermunda pak. Ada apa mi tedung? Aku apa asa takut terlambat sasahura. Sengko ada benih ada remaman. Mun masalah ibadah dari nomor situ benikin sombong deh. Nak kana tak apa saya bulan lain. Sengko tak ngakan. Apa asa? Jangan tadi PC saya beli. Ya man karoken masalah tedung kaki boleh deh. Ila panjang kaki kapi cuman. Kendeki mo tak jaga leto, tamarela tak sahur. Sompang kok benih kender mapakun jaga. Ano apa mi kita dong baja din nakikol sebelah sakit boleh. Terserah. Kendeki tak jaga pokon tina akin, tak jaga. Takon kaki deki melekar kada cong. Oh, tak bisa kan kau ada niat, tedung agak ada loh bertakwa deki terlambat. Kebanyakan nih ada pas terlampau kata. Iya mista. Canda. Kau mati-mati. Iya. Teman saya kejauh. Aku male dari darusan. Iya. Teman. Teman doang. Baiklah, tedung. Sasahur kita kau telat mi. Kakek dia. Kakek rasa sahur oleh berapa tahun? Mi pakai takokan setia. Kau dilihat siap tak kau telat mi. Tedung mi untuk. Kakek kan letak teman ngedingkung ngereng tua ya. Mun mari nangakan dia tau le tedung. Coba. Apa sih ngakan tak kaki? Kok tak ndak mata. Ya iya malah kakek mungkin mangka tau. Mungkin teh. Tak jaga ni deki kaki mu tak. Iyut pada. Makai kaki kita lah pada. Iya. Ya iyalah kok dah. Saya ngaben tibin meleker loh. Game ja sahur game deki kaki. Malah jong. Kakek kan dia. Pas jong jadi jong. Aku menjago. Mas man. Tedung warui tahu tak kuasa sahur rencana. Tedung. Bejar ya. Iya. Kerdam mai ko. Aku tanya puasa sahur. Heran engkau ingat kan neng cek anyar loh. Cek orang bentibin sahur dari pelamba. Tak ada pelamba sahur jadi si anyar satu. Aku pelamba rasanya sahur tele tolo rasanya. Tak. Bejar ya teh. Ayo ya lajan kore. Apa ja? Game. Game. Oke, Tele lo ya tang diki para mare deh. Yo. Saya pun ikut sakut lagi dia. Ya iya kakek boleh. Dan lanjut. Kau berapa nama? Kau tung bos. Cong kakek cong. Ngarap ada imun koltung. Tanpa kita sadari lah kalau situ, kok mau lihat sahur aku. Mila pada benusman. Malah mon mau lihat. Koltung dua, telok tak cek ke depan jam. Cek karo ken masalah sahur lagi tele kapati ya. Ya lah, hik mau lah ya. Malah mulai. Mulai anak kecongan terus. Lah mulai. Salam. Salah karo ken masalah sahur mulai kapi. Wah tepat situng andi kanceng meleker. Mungkin benininya dari ate. Mi tak bisa jaga. Koran niat. Iben. Di namain ketibis engko.
samlawi gitu teh. Emang tak tedung tak nyako sahur bener. Ada di Kibi Usman tak jaga nengko. Tedung bae deh. Kemarin lah sahur kurang berapa jam akhir. Tedung. Tedung. Toro tak kunci mari jaga pian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya wa bismika amut sadaqallahul adzim. Amin. Para insek ya. Kerja mana deh? Terus tak kerja. Tak kita jaga aku aja. Ngaji zaman ni balik. Gua emang tak jaga dosa. Ini jaga sekalian. Minagkim ada yang minagkim lo. Man. Para insek. Man. Jaga deh man. Para insek deh. Apa deh man? Jaga. Apa man? Apa dia? Ayo, sahur ngaji mong ibalay. Medyo na. Oh, may sahur deh. Munta sahur wis. Mayo deking ko tu sa kake man. Mimiyo, sahur. Kita nyapo are. Medyo na. Oh yala, tulad kaki makita. Oh, tidak magorong kota tu sa miyo. Isa min. Pasok sa amin nag-game man bajorin selesai nga nabo. Tusa mo tayo joke. Man. Maki bajorin Ay, sasahur eh. Para inis ko. Yala, ko naman na joke ko tato sila. Ayo. May man. Laban dyan man. Mayo. Sulat, asahur ka kilala. Kapasan ako. Marin joke ko. Tusa, punja sa kanya. Nag-asahur. Apa pak bagala Usman kan berempat ko. Caki kol telo na. Wah.